Osibire kurungi twakutangirira program Akeehogo omutebekanisa Serena Nuwamanya Serena kandi sande yerizoba twatayiraho omuri Kachiika omuri Mbara City North kandi twatayira Nyabutono Highlight aine mboze yarukwija kuba natutebeza erukwata hamagarage nko kwarukwija kuba nabitugambira iwe cyo rakore yetebekanise obase kuguma nitwa program Akeehogo kandi obase kurra embozi ya Highlight naza kumwachira programu ayanjura bari kutureba TV West kandi tugumizemu na program Akeehogo Highlight nakwachira programu ayanjura bari kutureba TV West tugumizemu na programu mwe bari abahurikiza Highlight gambo rukundeba kandi ogambe munonga mwe bari abahurikiza amazina ganje banyita Nyabutono Harriet okay ni ntoro mu Kachiika division nyina abana babiri ninye tata ninye mama tutakashira hacho kuba tata na mama w'abana wa Highlight no zarwa nkahi ninzarwa ntungamo ntungamo nkahiyona ntungamo kajara icyaro nyenda Highlight ngambire icyaro abasire bawe babeta bahi ninzarwa ntungamo kajara ngamba Cherama ninzarwa ntungamo kajara Cherama okay abazire bawe babeta bahi abazire banje bawita Nakatanzi Marioni gwe mama wanje kandi tata wanje bamweta tuyino mujuni Christophe okay aha Highlight abazire bawe bakabazara muri abana bangahi kandi okoryo wizara rya kangahi bakatuzara turya abana 8 nyowe ndiyo wizara rya 5 okay aha wageraho mugisha go kuzayishomero washoma nkageraho umugisha go kushoma nakoma umuseniya 4 wahiza na senior 4 okay aha washomera nkahi nkashomera Cherama primary school kurgaha nasare kwika P7 then kunamara bandita kuno yo mutawone Mbara nashomera Mbara seki senior 1 kisiya senior 4 okay wakuresire n'abazire bawe okay aha kuwahereze senior 4 hakurataho ki kunahereze senior 4 akasenta abo kugira ngo turya abana bingi kagiro kucakaye cyanga bandika charani nashome charani wacumera ngahi kacomera mu mutawoni mu mutawoni je yambara okay Highlight gumiza muntebeze kuwahereze kushome charani kunashomera kushome charani kasente ka kapito kabora mwene nko mukazi urukweyiya nazo mu cyaro bampereze mitwaro 20 nagaruka Mbara nija nayiya namwe nhato okwihani marase ni yafo nyowe ntura ni ntambuze byo kurya ni nza kora norya ebisi ni nza kora norya nyihaye bihimba nyihaye bitakuri nyihaye nyanya tubitambuza nyowe nabana banje nangwa n'umwana umukuru n'uwari kubitambuza umuto nayonga kaheza wagira n'umushija wazara umushija nkamugera aha wamugera ryari umushija nkamugeraho 2009 yantweka kuyahereze kuntweka mukamutari kutura hamwe atwata kutura hamwe okay kuyahereze kuntweka yagenda yazahi tingo banyahu yagire nkani muhurira ngo ariyo kwe Kampala ari kuza kugenda shiha kabaho ki mu ino butekereza no bwabireho ninga aketwara buzima aketwara yansaganye nenda yo mwana wo mushiki kwihobwe nangwa no buhena na support yo ntine support yo ni yabe nampereza nye nayitobire no mwana wanje umwana kuyakoze nawe yankwasa nawe natambuze nyanya atambuze obutunguru atambuze ntora ibitwabona mwesho mwana wo kuyazirwe yasyo bire bukushoma ukageraho bo mutwara ishomero kushoma nashoma cyakangahe ataryo akabe ariyo P7 hati kunkabwa covid bakaziga bamutembese cya mukaga nashomera ha Pentecost haruguru okay
aha umwana ya tuwazara ndijo tuwakora ki atwihowe abo kugira ibyo mushije biyankozere nafuna disappointment y'amani namara obwire buringwa ntakorebana naki aho kuba umushija we no unabire ndeba ngo ari inkogo bunakora ki ubworigire kuntweka so namara emyaka 9 ntine mushija then ubu bwa hati 2018 nabwo ndigire kufuna umusirikare yangira ngo nankunda nanye nicereza konka kakoso wenje bwinja abo kubanka banabirigiro yagira ngo nankunda nawe kuyahereze kuntweka nawe yakora ki yangira ngo akaza Somalia kwihobwe nawe yakusigoye nenda nawe akansiganye nenda akansiganye nenda yagenda isomo yazihaho nati tinka muhorozaga mwesha Toilet kankubuze uriyo mwana wo kubanza ishe owabo kano hamanya apana tukareba no mu mutawuni mwene toro kumanya yabe nazarwa no mwana atakareba gabo wabo kandi ubwo umusirikare nawe tinkumanya wabo na natina na munyabuzare weyo we no yabe yarakorekere akanyerekaho cousin weye nkankira ku mutaya yiro mubarakisi cousin weye nawe akaryo umusirikare nawe akaryo umusirikare nkankira kunabe mushango mubarakisi anyetera cousin weyo gwe hatwiyabuzire nagumani contactinga cousin yagumana agira ati ari Somalia atanazagarka ati don't worry koga kuyabe ningumani mubuza kwenda kwetegereza aba kubankanyenda kufayo kumanya umwana ogo mushijo wabo narganka nareba nawe aryo mubyo kumbuzabuza nawe tarakugambira hibarukurubwa akajya ngo baragarira ugo mwana ogo wakabiro nyine orukonga akajya ngo baragarira konka rero wabo tinkaza yoga umwana nayonka nayingana ki uko kubanza nahise emyaka 2 uko kubanza nahise emyaka 2 mwene chumayisa ngo mwaka kumwe na mezi nkamushanje 8 abo kwanka muzaro uko kubanza is 2019 so hati tugambire kuwazira umwana ogo haba buki kandi iwe ko rukubazire abo kuba watujya ngo niwe rukushobora kaza gukora ubu wazara utaza gukora mubaho muta ruhangano wakutorebera kunamazire kuzara nyo wabazire banje bakirufu they don't have enough support but konka ekwatere no kurya no kunywa tinka basa kurara kwe nabana tinka basa kusiba kwe ecyabazire banje nabakora ki nabakinkora nambwene no mukuzara abazire banje nibo kubanyine nyowe no bakondebera inshinchi mara kukira mukare garika yoze kukora so mwana hatabiye tugambira n'ubuzuki uboyine nato buzubu bwanje nyowe nyine obuzuba mu biro kwanje nkasya niyo mwana muto ukasya uri kwingana ki nkasya nyine emyaka 3 yo buto hati rero ine myaka engahe hati nyine emyaka 35 mwene kiri kumanyisa ngo enkojo na hati zikiruho kumara emyaka 3 nengahiyona na hati zikiruho wasyota kuba abantu bagambira abo kuba emyaka 3 noza kubata kwijuka hakabaho tutebeze cyabireho nko kuba kutebize urukuza kusya ate kuba ntebize mama wanje akangira ngo nkabaninza na cousin wanje umbwana atwa bintu zana obuturyo mu cyaro hakari hisefuriya cyango cyamate atobo bakabagire kuhinga batsugomuka mwene ogo muntu waberatekera amate ninja hino kuyatahire nko munju atito tukuzanira hero akutwa bintu zana nsindikana ogo gumutahi wanje yansindika yanje zamani yansindika umusefuriya amate nashitama munagwamo amahega nasyandyo bakakugira ngo kuwahira immediately hakakurataho immediately banyahamu bangira ngo bantwara nyakebare nyakebara hirwaro rukunjiri rukunjiri
bantwara nyakibare bandagurra bakajya ngo nkamaraho imyaka 2 aha kitanda umwirwaro ahabwa amasya mama wanje niwe yaberanye neho niwe yaberanye na kitanda namara imyaka 2 aha kitanda nyakibare nargayo nangwa nashanga umurongo mutahi wanje mukamara n'abarongo umurongo mutahi wanje we yatandikira ishomero nyewe ntakatandikire nashanga yankirize kibina so watugira ngo ukasya nkahi nkasya ku rugomo mwibondo batu wena komomo koko nahire wena anti so kumwarigira umwirwaro bakuraguriza amasyago gayo waterera bakagira ngo nkaterera konka zikaba zikitabuka nkiryo mwana mwenu zikitabuka antwara umwirwaro zikitabuka antwara umwirwaro nangwa agira ngo akangira ngo mwana wanje nkabani ngenda ngo nkore plastic surgery atwonka ahabwe embera yenshaho tinakukibasaze atamwe no simi atabo kuba kuntara kutira umwirwaro tuwakozere ki tuwako biroro atamwe na amanu gona gunatiremo unsime nyowe na shokore ki utsime kandi nagira nti ndabo kuba mama nti nindebe mbera ninzireba buzimazuma mukakora tinko bagaya so iwe kwihanukura no yitegereza munsi y'imyaka mushanjo ry'umushiki mukuru enkoje zo hino kuzabireza arakuteganise ziturani zinteganisa ziteganisa zita ati ngombwira bwembe hobu na munonga nkiciro ninye yagura neno mbwira ubushana gwana gwa kamunonga zishatuka zishatuka shi hargama amizi hargama eshagama omunkojo atyo hino atkuze kushatuka hina kabaza ku dokita yampire akunda gukora ki akunkwesigaho na ye yagora hino mbazo gubakora ki ugubampire ugundu kutekaho konka naye boza shi ona shi niza komangaye konka otizo mwirwariro abashaho bakugira ngo icyo kubasa kubankirete cyo nici okushatuka ninga ubwiro bwenjura kweyagura nibakwereza enshonga icyo kubasa kubankirete cyo ningirane nenkojo kutabuka abo kuba botine cyo bakogambara bono bakwereza umbazi njya nenkojo kutabuka konka bangira ngo the best solution no kora plastic surgery bakashare enyamezi ezihurire zanje bakakora ki bakantereza burijo ko kuba noza kuraguza shinoza mwirwariro ki ninza mbara hospital abo kuba tinyine sente ninje nambara hospital nyine yo mushaho wanje okushira kundagorra kuna gambire nawe yangambire byangambire nuko kwija nkakutekereza ya kugira ngo enchi nyendo ntekereza dokite byagambira akakugira ngo enchi akangira ngo nkore plastic surgery ngo the cheapest yani nangu nchikoro mwirwaro yangambira nimbasa kushaku ndani mbasa kubona milioni 5 n'emitwaro 3 nabasa kuchinkora muri bachikorera ahambara refaro kongo private wing kandi yanjangu naza kujanguza private seza hero it will be too much expensive najanta ante chiriti nkora ki tinkuchobasa abo kubaka bangambire milioni 11 omunanko private oko kwa seza hero najangu nimba milioni 5 nimbasa kuyiya munkorere nkahi omwirware ryo munda
so mwene hati noronda $5,000,000 kugira ngo uze gukora plastic surgery. So hari yeti nyendo ngambira umukura kwawe kuwashangire bicweka byawo byo mbere byo bihire hino kuca kwa affectingire hino kuca kuteganiso mukura kwawe omuntu urahoya yitu ya burijo hino ko kintecho cya kuteganise. Of course kikanteganisaho ahubwo kuba ninyiruka tukuzayishomera kushoma aha na kirama primary school tukatuzo PE tukizo PE bajya mu mwena mujuri twena bakaba tujura dusigaza munika nika babakebere byara amino enchi bakebera nika yabe yogeze hati inchibagambira nti ntunyowe tinka basakora kintu mbasaguma muna half peti urebe umushomesa yaremera tapana atumateko hina bashomesa babere bakicenga tuzo mukashenje umworeka konka wa hari umushomesa wabera bastabone atunuza kujura tumwena mwino kujura hati inchujura abana mporora mwene nashwara nabe embarasti mwene nahurura ko benayitamwa abana banshikera abana banjuma ukizo mu kirasi abana bakushikera bo already bakorebere konga kunabere nta mukade wanje ampumuriza atota kafayo kandi omumbere jeje yo kukura waherize kukura wabiro mushiki uriyo nonyeta kuko bishuko kubamanyu kuba rukwekunda na enda yesige na enda shunshira kashoce iwo kuwabire uteka teka hankojo ziriya ohurute hati nyowenka kororo mudini mama wanje akakuriza mudini akagira ati umwana wanje oyesige mukama atkande cyo kugira ngo hire tikumayisa mutoyine mugasho mu nsomo atoryo mukazo w'amani uryo mukazo w'umuhendo atkana uza kushwerwa nofuna maka niwe noshemerwa nkabandi ate cyo kugira ngo hire tikumayisa ngutora umuntu atoryo umuntu nkabandi atkanda uryo mwana wanje owundi kundo mbana bona atwiyabera ngambere bugambebyo mpurra nanye nakora ki nahama atkando hamiro muri Yesu ati Yesu namara mwene yonka korra ndyo muri Yesu ndukwesiga mukama icyenkojo nkabanta kifire ho munonga konka kandi kuzashikiriza gumana zitabuka nabitom byo kugure mvazi kugumana inyesiga ninkora ki ahiguri yo kugira ngo utinyine sente nari ati nawo nkuza koma rekanyije ndondo buyandi mwesha toilet wanja ngo ina abana babiri wowe ca mukaga na nogo muturukonga kandi bishebo uwabo turukwamanya ati abana bo binire nteka teka ki atabana abo obunchi namagara ni hamya ngo ubuzima ruhango bundi kwesaga abana banje niza kuba planingira nangwa hino bunabe nateka tekereho ngunzombu police atyo nzombu police nkorera abana banje konka shoto teka ngo barebe nkoje nibije kuzibira kashi cyo ni nkukira atkunagira umunanko umupolisi nagambira ho friend wanje wo mupolisi nabamwita sasa Brenda nkani nshoma nawo mu class wakazo mu police nangwa no mukazo wa mani Kampala yaje ati bitu hari eti to joining ngo police ukakora nzaho mutekereza mugambire byanje akata kucumanya ngo nyine nkojo yati atkande ibyo kandi babanza bakora medical check up banza bakujura bakora ki ati atecho tikikubasika mwene nkahurra kubihe nangwa nija nagakana tekaho ukuzahera kuterekeyo ntakaziro go mwana omuto kuterekeyo munzahera nze kuterekeyo nkororo mwana wanje nabandi abo nije kora ki kureba kuzaro misho nabwe stiro na no kuzaheru nabandi benda medical check up ojure wena batine nkosho yo notine ho kamogo kona mwene nareba ngo this accident I got ni fisiriza chances zanje nyinshi okay so hati kandi abana bandi abo babenuzarwa nabo bo bakashoma bagumiza mu baheza ninga abana bitu bona binji bona tukakoma umuseni yafo
nabishike nabojo nanabishike nanabojo rero tukakoma umuseni yafo bazokwe bayiya bamwe bari Kampala umukuru witariye ari kafunjo wakagumwa mu cyara kashwero wokwe baryo kwe Kampala nibeyiya so hatayire tuwangira ngo kashome cyarani ikiri kuzibira kukora cyarani cyo niki umurimo gwashomerire ahubwo kuba kapite yo kuteko mu kugura ebitakuri na nenyanya zo kutembeya nyokanye n'amasuku ngo wazigure cyarani ukacita umuryango gwawe ntibasa gukorera ku kiro kutambuza ibyo kurya ukutambuza ibyo kurya bana she cyarani manya hato norebe ibyo kurya byo wabonye kapito yawe y'emitwaro 20 nugura ibyo kurya ugura ibihimba ugura inyanya ugura hoki utambuza ushashura wona ka rent kunga kandi cyarani cyo tikiryo mitwaro 5 cyarani mitwaro 5 ugura cyarani kuzagura ibyo kosa nango ukabiro yineho none n'ubutenje bwo kubazira ezo zona na sente ezinta kozere ki ezintini so mbona abariyo batureba TV West Highlight ubwezi cyo bwo kwetenga ato buhwezo bundu kwetenga obukwasira hamagara ganje ni shaba obuhwezi bwo kugira ngo abantu n'abashaba n'abeshengereza mu nyambe mu contributing raka sente miliyoni 5 ezeze bari kunshaba miliyoni 5 n'imitwaro 3 nje neze gukora plastic surgery kugira ngo nanye nzomba ntumbe nk'abandi nanye have aba chance yo kugira ngo nje neze kupakasiza abana banje nanye je chance itakora ki itampingura nanye bebe byo gumaninye yagora obukashaha kona nimbura obusinge njiro businge nzombana banje so kuko watugambira ukatugera ngo aberere bawe niwe uri kubeferaho niwe uri kubareberera ka school fees niwe iwe noteka nk'umuntu wo kubaryo kwiyo kugira atabana ba Highlight aba nyine cinkwenda kubakorera ni kintu cyo guteka ngo abana bawe nibetenga nkeshaheje school fees buzima school fees nicyo cyamani abo kuba nimanya ngo umwana yabashomere nuba wamuhereza future ibyasigara ibyo kuryana n'ibyo kunywa ibyo nimbasa kubiyiya onko umuntu yankwataraho umukono bajya tumushicyo wanje nakumushomesa mpaka university buzima ni interereza mukama kandi buzima ni mani mushabire migisha yonga nubu yakuba umwana umuto so Highlight watugira ngo ukakurura mudino rukwicerereza mu mukama abantu abashija bawe bakuziriha abana babiri kandi abo watugira ngo hati tine mushije wo kumahari tine uri kumanye kiri kufa mwana bo binire butumwa ki abashije ariyo ko ariyo natureba TV West Shaheje nangwa umushija uwo mwana wanje mukuru we ni imporora ngo ayinena ne center ke nayevuga no kuyevuga atyo no ino muhuruza ni muhuruza ngo ayine center no kuyevuga nayevuga nangwa nkanchira kumuteresemu atuna amanyerese ye namanya line yeye yagisharaho yakufana ki yafuna line ndijo kandi go Somalia tingu manyo bar Somalia oba bakambiha icyo tingu kimanya konka wishe umwana umutono ki no musirikari so obutumwa abashija nkabo nimbashaba ngo mwegarikemu mwihe emicombi nebasa kubetari mucembe Highlight ubase kushanga ngo abashija ni wabashobize nyona nyenda ngo butumwe bwo kuza kwereza ubuhereza hari isheba abana bawe benyine kubo ku bantu batureba ninga ko kugira wareba program eje ekiyo kugenda akagambiro go mushijo wakuzireho mwana akagenda nesima akaziyaho n'ubutumwa cyo bwo benira ato butumwa bumbinire nyowete nyine nshonga nabo bine obushoborozi na norusaro kwisha kureba abana babo nyowete nyine nshonga nabo abana tendabazira hakiti kandi tubine mushango bo bije bareberera abana babo babahereza obuyambi ya leta school fees fine ya leta byo kurya fine tenyine nshonga kandi buzimazi mu mwizine rya mukama witu Yesu abashija atari umushija w'unabire najumire onda yombere nawe apana mwentine no rukumanye nshonge ya mutwire tino nkumanye nshonge ya mutwire konka
asemu zanje eze zinanabagambire bono babasa kutera amasemu mbaheze direction authority bije bareba abana babo bambenda ko barebera bije babarebera tinyine enshonga. Mweshi tubase kutekateka ngo ejo accident yakushikireho nenkojo naci eberye mwanshonge yo kuba yatwira abashija abo no kubanza no wakabiri buzimazima. Madam Serena ni ntekateka mwe ni enshonga mweshe niki tinka bajumaga tinka yombaga nabo kandi buri mushija wena yisha umwana wanje mukuru akaba nankunda kandi nange ndikumukunda konka kucyakiro cyo kuntweka yabora na no wakabiri nuko mwishi yo muntu kwiza kushika kujya ngo ijonta yayiro mubarakisi akakuteka mu transport ukaguma nozayo no mutekera no muriyano munywa atogo muntu nabatakunzira nawe kuyaheze kuntweka yagenda nkahora naye tamwa nangwa nahurira kubi naye buza ngire ngo ije accident inafunere niye kuretera abashisha kunkorebi niki najante bintu kankore ki kambere kerero hanga konkana ukwe nateka tekere. So highlight twashemerwa munonga okubasa kwikiriza okijuka ganira nitwe aha program ya Akeehogo kandi katugira amasiku ngo abanyambabazi babaza kurugayo kandi babase kukwirukangirira babase kugera ko bakuhereza kandi babase gukora plastic surgery je yiwatugambera ubase garuka kwekunda niwe nkabacara abandi no basa kushomera abantu bari kuturebe namba yawe yesimu ko kubahino muntaka inakarukwenda kufitera inamba yanje yesimu abahurikiza abari kutureba TV West ni 0 mushanju 3 bena 10 igana 8. Then Airtel ni 0 mushanju 5 3 mushanju 8 5 Haireti webare munonga twashemerwa webare kwija kutayayira